Rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-hedging jirrikonoxxi t-titjib li sar. Filwaqt li fl-oqsma fejn l-Awditur qajjem xi mistoqsijiet, il-Gvern għandu spjegazzjoni ċara. Fost oħrajn, il-Gvern għandu pożizzjoni ċara dwar direzzjoni biex Malta tinnegozja wkoll mal-kumpanija mill-Azerbajġan Sokar. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal li mingħajr direzzjoni ministerjali il-prezz tal-petrol fl-2014 kien ser jgħola b'2 ċenteżmi. Il-Ministerial Direction tiegħi li jirreferi għalija l-Awditur kienet ċara, ġifri mustaqgħod ninħeba wara subajja, I think I did the right thing. Il-Ministerial Direction was stay in the market for longer, let's look for other options, and yes, in agreement with Charles, let's include soccer trading as one of the options to see whether they can give us decent quotes for hedges. Il-Ministru qal li huwa fl-ebda ħin ma ta' istruzzjoni lil Malta sabiex jikkonkludu mal-istess soccer trading. Dan għaliex eventwalment kienet Malta stess li għalqet il-ftehim li wassal biex il-petrol raħas b'2 ċenteżmi u d-diesel baqa' stabbli. Intant ma setax jonqos li l-Ministru jesprimi sodisfazzjon għal mod kif l-Awditur Ġenerali nnota t-titjib fir-rapport tiegħu. Mistoqsi minn One News dwar kif jara dan ir-rapport meta mqabbel ma' dak tal-2013, il-Ministru Mizzi wieġeb hekk. Ma kienx hemm recording ta' email exchanges, il-policy framework ma kienx defined. Naħseb illum il-ġurnata tal-Awditur qal li kien hemm significant improvements ta' kollox, processes are followed, minutes are kept, when the AFC is out of activity, the committee still monitors market developments, ħalli jkun hemm bżonn intervention, jieħdu intervention. Il-Ministru Mizzi nnota wkoll kif ir-rapport jgħid li l-politika tal-hedging għandha tkun dokumentata aħjar, fisser kif ix-xogħol fuqha diġà beda u din ser tkun finalizzata fil-ġimgħat li ġejjin.